Pozdrav svima, moje ime je Vukašin Tomčić, ja sam trener u Capital Fitness centru, ovo je još jedna ideja od kuće. Današnji trening bit će intervalnog tipa, bit će uključeno cijelo telo, od rekvizita vam neće biti potrebno apsolutno ništa, eventualno da imate sat, štopericu ili neki tajmer. Preporuka može da bude i da se skine aplikacija Tabata Timer. Današnji trening će biti Tabata intervalnog tipa, 20 sekundi rada, 10 sekundi pauze, 8 intervala. Za početak ćemo da se zagrijemo. Rutinski ćemo ljuboki čučanj, gurnemo, raširimo, ispravimo se, isprsimo se. Spustimo dlan, otvorimo gore 5 puta. Jednu, otvorimo 5 puta drugu ruku. Hvatimo za prste, kukovi idu gore dole. Pet puta odradimo. Nakon toga idemo u flow. Prošetamo na rukama. Noga ide na stranu, lake dole. Otvorimo gore. Ruka napolje, zategnemo, izvučemo vagu, nakon toga vratimo se, isto tako druga. Prošetamo, noga napolje, laka dole, otvorimo gore, ruka napolje, zategnemo, izvučemo, zategnemo nogu i opet izvučemo u vagu. Odradimo 3 do 4 ponavljanja, spreći nam krv dovoljno. Što se tiče vežbi, vežbe su sljedeće. Vežba broj 1 bit će bočni split čučanj. Raskoračni stav, širina 1,20 m, prilike samo neka bude. Stopala su paralelna, ruke ćemo napred, polako ćemo da odemo na jednu nogu, kao da sednemo na petu. Radimo samo jednu stranu. U sljedećoj seriji ćemo odraditi drugu stranu. Vežba broj 2. Vežnjaci. Legnemo na stomak, ruke su ispred, stisnemo stomak i zadnjicu u isto vrijeme, podignemo i ruke i noge. Vežba broj 3. Vežba broj 3 bit će hip bridge na jednu nogu. Legnemo na leđa, savijemo noge, ruke pored tela, jedna noga je u vazduhu, podignemo kukove, stisnemo zadnjicu jako. Vežba broj 4. Radimo puzanje. Radit ćemo linearno puzanje. Položaj četvoronoške. Kolena ćemo da odvojimo od poda. Znači, bit će otprilike 1 cm od poda. Leđa su pravo. Glava je gore. Simulacija dečijeg puzanja. U suštini beba gleda gore, beba gleda ispred sebe. Tako ćemo i mi da podignemo glavu u prirodan položaj. Suprotna ruka, noga će ići napred, bez da pomeramo karlicu. Stomak je stisnut jako. Vežba broj 5. Radit ćemo iskorake u šetnji. Koleno će biti na centimetar od poda. Vežba broj 5, burpee ili timarinci. Radit ćemo 2 opcije, lakšu i težu. Lakša opcija bit će da se spustimo do plenka, zabacimo noge, zastanemo, vratimo se, ispravimo se. Teža opcija će biti da se spustimo kroz klek
do poda i vratimo nazad. Može da bude još teža opcija gdje ćemo da ubacimo skok na kraju. Vežba broj 7. Radit ćemo vežbu za zadnju ložu, nešto poput onih slajdera koje smo imali prošli put, s tim da sad ne koristimo ništa, već ćemo nakon što podignemo kukove biti na petama i sitnim koracima prošetati, udaljiti silu, aktivirati zadnju ložu i vratiti nazad. Ukoliko možemo da opružimo noge skroz, sve vrijeme kukovi su gore. Ukoliko ne možemo da opružimo skroz noge, da nam je teško, malo ranije krenemo da se vraćamo. I osma vežba bit će lateralno puzanje. Opet smo u položaju četvoronoške. Ispravimo se, isprsimo se, kolena su na centimetar od poda. Suprotna ruka, noga će da radi. Neka da vidite iz drugog ugla. Neka početni stav bude da ruke budu malo uže, noge malo šire. Onda ćemo zameniti. Raširimo ruke, skupimo noge. Trudimo se, sve vrijeme držimo leđa pravo, stomak bude aktivan. Još jednom skinite, ako možete, Tabata aplikaciju. 20 sekundi je rada, 10 sekundi je pauze. Nakon što sve odradimo na jednu nogu, jednu stranu, sve to isto treba da uradimo u drugoj seriji na drugu nogu i drugu stranu. Što se tiče pauze između serija, opet neka bude dovoljna da bismo bili spremni da odradimo narednu seriju najbolje što možemo. Nakon toga bitno nam je da za današnji trening uradimo 4 do 6 serija, neka bude obavezno paran broj. I to bi bilo to za danas. Ja se nadam da ćete vi da uživate. Se vidimo nekom sljedećem prilikom. Pozdrav!